two cases as people's knowledge. Komisi Benta banyak kun persyak halo ke Jingïoh jong ke Jingkai bean ya ki Drok ha ke Bhoi ke badai ke lenti ke bekongsan banyak rung Meghalaya ki pulit ke Bhoi lengba ke kenhon anti narcotic task force ni ANTF kila syem mikilat jingeda ki bebiang ki pulit kin sia trelang bat barok ki dorba snong jong ke Bhoi bat kin penki emru ya ki kenhon village defense party selani VDP banyak trelang ha ke banyak kun persyak ke Jingkai ya ki Drok. Haba ai jingkren sya ke DD News Meghalaya u Additional Superintendent of Police uba banrap lang jerwa uba la banjur baki pulit ke Bhoi haringkat ke jingnya trelang bat baro ki tanat pulit ki layai pet ngor bat tre shitom persya ya ke jingkai bea nya ki Drok. Nadu arjar masudon kenika data manadu arjar Bhoi hadu menta almost 100% case bangin register nangta ke ganja ke balakem dulu lah poi kumba 100 kg duna ke heroin dulu kumba 100 kg kibang ila arrest la kentup kumba almost nyopongwat kibrio padang lang kentei ro cimrang ro kentei kidon kumba chipongwat kibla sakem dan borok kini case menta kidang yak ke trial kedang lang ke trial stage Jingïoh Youth Council ni HYC Southwest KHASI District